Da li Miroljub može da mi objasni teoriju struna? Teorija struna je jedna Mickey Mouse teorija koju su izmislili evolucionisti, znači jedna hipotetička, filozofska hipoteza, ili ne znam kako da nazovem, znači koja nema nikakvo naučno utemeljenje. Ljudi se bave, znači to je klasična prodaja magle, znači nema nikakve teorije struna, ta takozvana teorija struja proističe iz pogrešne pretpostavke da postoji veliki prasak, da se svemir širi i tako dalje i tako dalje. Mi nemamo dokaze za to. Crveni pomak koji postoji kod nebeskih tela ne mora da ukazuje da se svemir širi. Objekti koji se rotaciono kreću takođe stvaraju crveni pomak, tako da predlažem da ako neko hoće se bavi ozbiljno fizikom i astronomijom i astrofizikom, najbolji izvor informacija je website doktora Roberta Gentrija, halos.com, i da se informiše i o astronomiji i fizici i o svemiru, tako da teorija struna je neozbiljna teorija i savjetujem da se uopšte njom ne bavi.